namaduga aduhorko bismikku Anas radiyallahu anhu ke arihun riwayat ke kale panu vidaliye sallaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma'u ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim mi sahihul Bukhari sahihul Muslim ke me hadis engeta emma me hadis ke maana danar maana ki Anas panu vidaliye ahuren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga namaz kurimi Adi Abu Bakr Usman radiyallahu anhu mi bekalunga arihuga harin namaz kurima. Min ebbes bekalak bismillahir rahmanir rahim vidalwadu ahuren nahna. Anas Gifanu ane riwayat balalana Anas Gifanu ane riwayat ga miwani qala sallaitu khalfa an-nabiyyi alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar wa Usman فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في الآخرة. مي صحيح المسلم حديث مي حديث کے معنی اور بلالانا مي حدیث کے معنی کا میں انستفان ودالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحقل کا آخر نماز پڑھی ادی ابو بکر غفان ادی عمر غفان ادی عثمان غفان عثمان رضی اللہ عنہ مي بیکلوں فحقل کا آخر نماز پڑھی میں Nibekalum kiyawa vidalu pattawani alhamdulillahi rabbil alamin mihenna. Nibekalum kiyawa vidalu pattawa irwas adi nimmawa irwas bismillahir rahmanir rahim kiyawa vidaluwa kamuga nuwe. Eyadu nuwe. Iswadiya de hadisa badairo aduhar ko kiyawa namatu takuga alhamdulillahi kiyawa iru aduhorko bismi kiyumaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihun sabitu akamennu nibabuga waridu efawa emme sahha de hadisaki sahihul muslim de hadis ni hadisu olumen nati bayan koddeni aduhorko kiyawa namadu takwaves alhamdulillah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismi bara vidalu nuwa kama adi ekalefanu khulafa ar-rashidun bas aduhorko bismi vidalu nuwa kama nuhanu sarih ko iswadiya hadis rangala sabitu bismi aduhorko kiyuma sitrun kiyuma medu waragina ilmuwarin meduga wahaka dekke faydahu engi ekfenwaruga hadis was genei fayde Demi balalani bismi aduhorko kiyuma vidaluwa bekalun ekama gennawa bayetali Sahihul Bukhari ke fashas salis hawan hadis sunan Anas kaifa kanat qira'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan summa qara bismillahir rahmanir rahim yamuddu bismillah wa yamuddu birrahmanir ويمد بالرحيم معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا vidalу hunnawa gotai medu anas ke faanu mai sualu anas faanu vidalu ekale faanu kiyawa vidalu hunnawni madduko damma wala ba den anas ke faanu bismillahir rahmanir rahim vidalu adi vidalu bismillahir rahmanir rahim kalima damma wala adi arrahman kalima damma wala adi arrahim kalima damma wala Mehadisaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyawa vidalu sifakuragumman Anas kefan vidalu misale ehembe ibn hajar ewahaka fatuhul bariga mi hadisa medu wahaka dakam liwa febe ibn hajar oge wahaka ko tarjama fatuhul bariga faswana jadwaluge nuwadihe evwana safaga ibn hajar liwa febe ibn hajar vidalu ewahaka hasilaki hama kashawarun ekalege faanu bismi vidalu wanya damma wala waqam sifakura umakum kommera kotekka alhamdu vidalu wa iru bismi alohorko vidalu lazim da kura kamennu adi hama kashawarun ewaha kaiswani misalu dekkum sura bismi alohorko kiya wanakamuga macca wahaka dakko amehunga anen hadis رواه ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن سلمة انها ذكر او كلمه غيرها قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الذي يقطع قراءة آية أبو داود حديث مي أم سلمة أريهم أبي ملائكة أريهم عبد الله أريهم ابن جريج روا كربي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا vidaalu hunnani kihinetto ummu salama ay suwal wew ekamana vidaalu wane ekalegu faanu kiewa vidaalu hunnani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yaqta qara'a ayatan mi hadisa kiwes ekalege faanu kiewa vidaalu sifa bayan kurwa fa hadise bismi barak kibu ama behe babennu admi hadis isvediya sanada aki sahha nun sanade kamuga bayan alimu wahaka dakkawafe mi hadisuga sanad sida ko sanad sahha ko dar qutuni riwa kurabba fa wa ayr furatama bismillahir rahmanir rahim vidal wafane efadain at-tirmidhi riwa kurabi irwas bismillahir rahmanir rahim vidal wafane mi huriya gotakum belime sabitwani mi hadisaki ekalefan kewa vidal muga sifa bayan kodde hadise ilmu hadisuge ma'rifaga ahuluwerin ebahi hadisa behe ilmu denegatuga ahuluwerin ittifaq wefa wani namaduge aduhurko bismi kumamed ebbes hadise sariyako nekkamuge macca adi mashhur wegewa sunanu fottakuge riwa kurayfa nuwa akama ei abu daud at-tirmidhi an-nisai fatahufo ein ebbes fotegga sariha ebbes baskulenne Nasfanaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga khadimege gotuga digu muddateka oga hunnevi adi arihuga abadume kahala in ulugu de mai dekale de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahara umu bas khulafa ar-rashidunge zamanu ga bas hunne umrufu digu bekale nikalege fanu nuhanu saafu ko gadu badu kamen neti evidalu wali mai begemwa Rasulullah khulafa ar-rashidunge namaduga alhamdulillah vidalu wair bismi vidalu adu nuiwekama mihen mikan huriru mi masalaga alugonu menna miwani nuhanu sahhako rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sunnata khulafa ar-rashidun ga sunna teni fahe ehembe alugonu menge macca wajiboni ega hitu namaduga alhamdu aduhar ko kiyas bismi aduhar ko kiyum biduwa eka vedana kama bismi barak kiyuma sarihe kon ebbes hadise waridu egin ais pe nekkamu hadis ilmu ge huriha danna be kalum ittifaq wadaiga feve adi imam abu dauda imam tirmidhi imam nasai fat sunnatuge ebbes ahudwariyak bismi barak yuman ebbes sarih hadis riwayat nukurabat bismi barak yuma sarih kum aiswani mawdu hadis takuwa enkam algon nazarga bismi ka kiyan jehri madum bismi barak yuman ebbes sahha hadis pasfulan aisfaine netum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.